Tamil Nadu Students Association lingba kinokit kam jongka kibakantup ya u Vishnuram P President, u Raja Cholan Joint Secretary, u Gideon Bala Singham Treasurer, bat u Ragu Advisor, kilawan na Tamil Nadu bane kendu bat kinong yalam ka KSU ha Shillong, bane selok halor shibun kimat kibakta ekipai Trashnong ka North East bat ha South India. Katkum ka kerwo kubor na u General Secretary ka KSU u Samla Donald V Thaba, lethu ba kinong yalam ka ATSA, kilapan sengawe ke jing kipat Tamil bat kibai kipat Dravidian hapok kari India bat kumjuru kinong yalam ka KSU kilapan sengaw yala ke jing bat dingpen kiang ye kejat benriu khasi. Kini ki arseng kile selok ru halor ke jing sha Europe kinong North East bat kinong South India lakadei haki an sorkar pedeng ki baper kum ke jing penbor penankam ye kaktian Hindi bat ke jing sha Abu Hashnong pathar haki wei pat kejat benriu lakadei ha Meghalaya lane ha Tamil Nadu. Layakran banyak ru kumno ban watlat watlenti ban yadai ki trai muluk ha Tamil Nadu bat Meghalaya ban kentiu ha kaliang kapule kaputhi bat kayo kakon. Na kaliang kini ki arseng kilarai banang neshakmat kini trelang ha kabede bakimat ki jura ki bakta ya kabha kamyat bat kayap ka im ki pat Trashnong ha North East bat ha South India. Ka ATSA kalakularu ban erap ki samla pule khasi ki badan sha Tamil Nadu ladaki shem kano ga jing Hashwa kane ke ATSA kalaya kenduk ru ikinong yalam ke Naga Students Federation ha Guwahati bat kini kiseng kila shim kiju kirai banyak trelang nang ni syakman.